mayu na maliku ke ne Kivuiyo cha Mauvoo cha NFM. Ni saa umwe wa kioko mwendo mwithukisia Kivuiyo cha Mauvoo kwanzia ya uliku na yuani ya mweka tuwala ngombani siendi kwanzia ya okuvi. Kenya no maende obua bwana kana kwe umundi ni muthenya wa siku uko itina wa serikali kwema kutumbithia notice rasmi yulu wa muthenya wa umundi otondo kwithitwe Kivuiyo aimi mai wa kuma kisioni cha Nyanza nekati wandu ala matethekie banene kumana na ndambuka ya President William Ruto ya mithenya ina ile thele kwi muthenyani wa iyo county ni inyasya kisio cha Luo Nyanza zama ya maminista ni vitu kithise kubia iwetheka kwa makwani ala serikali hii itaite kambuni cia serikali cia sukali etina wa mbunge nene kwa vitu kithia mwamulo wa president na thowa wa mauta sokoni wa mthisi onde ni wambatie kumana na kao wa ndi ya Israel na ikudia Hamas ya Palestina kwa Mauvoo su kati wa angi ni na ukejana na udhocha nyenita wa Irene Nyamai. Kivuiyo cha Mauvoo. Tuyambisia Mauvoo maitonekana Kenya no maende kuboa bwana kana umundi ni muthenya wa siku uku itina wa serikali kwema kutumbithia rasmi notice yulu wa muthenya wa umundi otondo ithitwe Kivuiyo kwatiania na miao minister muviani wa sese wa ndini ula yuni Professor Kindiki Kithure no wina watho wa kutangaza muthenya wa uthiomo kwa kutumbithia kanzeti ni rasmi ya serikali na muno dini wa sikoko ile itembikie ndini wa katiba kwi mwaka na muthelu muthenya ta wa umundi ni watumbithiwe kanzeti ni ya serikali ta sikoko wa utamaduni sikoko la wende ya ute na chathi rasmi na mubua bwana ingi kana sikoko wa umundi ni huduma day kana ni utamaduni day wala aingi na muno atongo imatumite mautumani mako mendia enendi muthenya musio wa huduma day angi maandikite huduma kana utamaduni day tuikunikila historia ya muthenya matuku 10 mwai wa 10 ni muthenya ula wesikie ta muthenya wa Moi Day na muthenya usu waliuka na kutwika muthenya wa utamaduni day kwi mwaka ni wa 2019 kutani ya Kivuiyo town ya Kenya kwi muthenya kana kwe binda yambe muthenya wa Moi Day waliulilo na kutwika huduma day kwi mwaka ni wa 2011 watwika utamaduni muthenya ni mwaka ni wa 2020 kwe matuku 10 mwai wa 10 sikukuu wa kutania muthenya ula president mututia wandi ya Kenya wake lidani toroiticha Arab Moi walikile utongoini etina wakikuu cha ula wa president wandi ya Kenya wambe Jomo Kenyatta ula wetiwe kwi matuku nyanya mwaka wa 2000 kana kwi mwaini wa nyanya mwaka wa 2000 maana kenda miongo mwanza na nyanya etina wa katiba kandi ya Kenya kukwatwa weu kwi mwaka wa 2010 sikoko wa Moi Day ni wabya iwetheka indi kwi mwaka wa 2007 etina wa utuyo wa court wina utonyi wa Supreme Court na ikwanile yathakitwe ni Gregory Nyauji Justice George Odunga ni waise kana sikukuu ni wailite kwithi wa wibo ateo ndaweta asikukuu wailite okutani wa atamu twitiana na maundu ma utamaduni day kana huduma day aimi mai wa kuma kisioni cha Nyanza nikati wa andwala matethekie banene kumana na ndambuka ya President William Ruto ya mithenya ina ile thelile kwi muthenyani wa yo county ni inyasya kisio kila ni county ya Siaya Kisumu Migori na county ya Homa Bay aine na ndini wa chathi cha muthia cha kuminukile ndambuka ya kisioni ki President William Ruto no nene yeyulu wa kubia iwetheka kwamba kwani masilingi bilioni ya 1.11 ila si ubia iwa itheka kwatiania na ripoti ya mawaliuku ndini wa sekta ya sukali yumbunge nene kwi iyo ninenganie balua wa mawaliuku kwi mubia wake nando na yuko thayu kwa iwanda cia sukali ni kwambiwe yoto ikunikilwa Mauvoo yulu ndambuka ino kana President William Ruto no kiithile sai kutwika mwiyo mutalatala wa kutwikithia kambuni kana ngwatanio cia serikali cia kimbene wa 2023 etina wa kubitukithia ne mbunge kwi mwaini muthelu mutalatala wona
ula unathakitwe mbungene mutongo iwala aingi mbungene ni Kimani Ichung'wah nuna kunikileile kulungwa kwa uthukumi thini wa ngwatanio cia serikali wina kielelo cha kuweta masindano mailu maki utanithia uthuini wa nthi ya Kenya. Yumwiya wete atandithia maki mbene thini wa muyana wa ukwati wa nthi ya Kenya ngwatanio ila itethitwe iyikanesa na cia serikali ikwethwa si wetwa uthiini no kenda ndo bene maithowe na kunewa shares ila inaisia serikali. Yumutaratala wa undu eseso yiyo twaiwa winengane nzamani ya maminister no kenda kubangithia undu violate zama ya maminister ni vitu kithisie kubia iwetheka kwa makwani ala serikali hii itaite kambuni cia serikali cia sukali tina wambunge ndine kubitukithia mwamulo wa president thini wa kikalo cha iyo kisioni cha state lodge Kisumu. President William Ruto ni witikilanile na utuko wa mbunge sieli yolo wa mawaliuku alama neki wenzama ya maminister kithitoni cha kuthayo cha iwanda cia sukali va Kenya kavindani kaumubia wa kinandu wetelo bia yetheka koti ula itaite iwanda ithi cia sukali pamwe na penalties ila sibo cia kwema kuiba koti nthini wa mithenya 3 yukite. Kambuni cia sukali si itaitwe kimanza cha shilingi bilioni ya 1.10 ne bengi kibuthukanio koti penalties aimi mai wana hathukumi okavindani kauku nengeleanilwa kwa kambuni itano cia serikali cia sukali kwete lokutuvu the rasmi iseso yi ebikie na kwambisia Kivuiyo cha Mauvoo. Twisonga na mbende kana koti munene ni ungamisie kwa kavinda kutwawa kwa mawisa mabo lisingili umwe kutuma Nyamai nthi ya Haiti kana nthi ona jiva kumana na ikwani ile thakitwe ni chama cha Third Way Alliance kila kitongo geni ekura ukota na andu angeli mathakitie kwani meweta kana katiba kanzi ya Kenya kaye leche kunengano kwa mawisa mabo lisiza wa Kenya na kana kunengano kwa mawisa aanza wa Kenya ni undu mulitu na ukwenda kutwa igwe kwatiania na katiba mathango makoti meweta kana kwa oyuba yesilikali nza kwendi ya Haiti na kana nthi ya Kenya ndingwa bisi wo balosi ndisu ya Haiti na kuongela kana enendi maine ekonondoni wo undulo na ilite kwithiwa ne undu wambe ayumia utiwa wake Justice Chacha Mwita niwendie alama konetwe kwani nesu matwaiwe mathangu mo mituki na ngewa ya kutwa mawisa ma Kenya nthi ya Haiti yamba kuungama nginya matuko 24 mama yuno wa 10 mwakani uno makonetwe mamina kunewa mathangu methiwa na mithenya o 3 ya kunengana mathangu mo kwiaskatani kwi wa kwambililia chumani kithelu nzama sese ya nthi cio ya United Nations Security Council ni na bitukithia operation ya Mauvoo kutwaiwa nthi ya Haiti ni kikosi cha nthi kauta kitongowe ni nthi ya Kenya vena nthi ingita Jamaica, Bahamas, Antigua, Barbados na Barbuda. Nthi ya Kenya yumite maovisangi liumwe wala iseso yako mosa yi na tangazo kwambisia iyo ni mubia wa polisi kila kisese cha polisi kiendeka kuendekea maovisa weli alame na utuika wambe wa miaka 5 kuwambe wa miaka 55 mendhini wa itengo kauta tamateleva atabania ataalamu maki ubundi makanza las kanando alama nenga na uta kwando alama kunikite katikati wa itengo ingiki bathukanio cia maovisa ma polisi wende no kwata Kivuiyo cha Mauvoo kuma ba mitamboni ya Kamemeka NFM Woni wa Mukamba ni osa udhiumo nizio kethe na Mauvoo mbe yange wasiani mweo wamba ya Mukamba nikitese kila kikuwetea utanu Mungu na umani na ukene muwalecho Kivuiyo cha Mauvoo cha NFM ni na udhocha ingi muneni wa serikali Isaac Mwaura no wetie kana Mauvoo alama indeno nyaika makana bena mwalika katika wa President William Ruto na muneni wake Rigathi Gachagua kwatiana na uneni wa Gachagua wa serikali kwithiwa na kambuni wina shares ni Mauvoo. Mwaura aina na kisasi kimeta mabisa ba Kenya no wetie kana mwalika wetu no Mauvoo mase ubitu ni sisi unyaicha wa Mauvoo yasakana Ruto na Gachagua mesoma kumebukuni nyimwe okabindane ka Mwaura no thingilile kana ala mamu kwatie mbau President William Ruto ni mome unewa yanya ya mbendi no amawi ma serikali ayasakana nduta ni mome kwelewa serikali ya Kenya kwanza na Woni wayo inge Mwaura no thingilile uneni wa President William Ruto kana kila mwenendi no kubikiwa ni maendeleo ma serikali otondo President William Ruto wende no thiuga Kenya yonde
bateko bathula kula waku niwe kura kana ula utabikia na kukuniwa kuma serikali ya Kenya Kwanza yoso utongoi munini wa president Rigathi Gachagua ethitwa ITD kutungilela uneni wa kana serikali no takambuni wina shares na alame na mbingi nimo matethe kambe yange uneni ula withitwa wutulwa mutini ndongo ikauta na muno kumangaliko ya ulia Azimio Gachagua kwi wachuma waiso nuna wetika na we nde kuona bata wakwiti wekio kwa kwithi wa uneni wake asene wuwa muthei ona wivo president William Ruto minukilia ndamboka yake lembetani ngaluo Nyanza kwiyo nuwetie kana jisilia ya kana mali ya ndi ya anwa kulingana na undu kisio chako niye kura ni isilia ya utumanu. Serikali ni endekie yiki kithito mbeange kutungi ya muo mubakani wa kaunti ya Kisumu na Kericho kisioni cha Sondu kumana na ithoko ila siende obingi sa maundu makela muthenya kwa mithenya kauta yu enendire matangasi ite kubingizika kwa maundu kauta ta maundu ma Kisumu maskulu ni mamu bakani tina wa alimu aseina manyingwa kulikuwa ni wia bala mwalimu mwe uno miwe na haende no kwa toiti hospitali no mwe kaunti ya Kisumu kwa tiene na mwalimu mwe munene wa skulu mwe kisioni cha Sondu nikana manywa aingi maina safusioke maskulu ni onetina wa maundu ma Mauvoo kwambisha kusiokewa aingi maiweta kana Mauvoo ndwikala kwa ebinda iya sam. Kini Kivuiyo cha Mauvoo cha NFM. Na muthia Mauvoo kuma nthi sianza ni kana thowa wa mauta sokoni wa nthi sianza ni wambatie kumana na kaukati wa nthi ya Israel na kundi ya Hamas ya Palestina kwatiania na mathowa ma mituki thowa wa mauta wambatie na $1 ili na sendi 50 na kubikia $8 na muonza sendi 5 kithimori cha barrel kwatiania ingi na chambuzi mama undu mandi utena nthi ithi siende kwithiwa itasia ithia mauta thowa umanie na Kivuiyo kana ni batonya kaka kanyai kamthini wa nthi mutoita Irene na Saudi Arabia ile isaithia mauta kwa wingi ingi pia nanzika kana unyai cha wa mauta no utonyo bingi sika undula ne umwe na ula unakuzi iwe bindani ya ubuthiki wa nthi ataki na Ukraine bana mathowa mama uta mambatie na kubika $1 ya na ibona miongo eli kithimoni cha barrel kubikia bukwatiania na ngwatanio ya nthi on the UN hando gili umwe na yana ni maminite kuwa kuma kawa mboka kwe wa thanda tumuthelu na bala yuke sio cha Gaza kibigite na kubingwa ando yana imwe ne mabikite na kutekwa nyara na ando kenda enende mandi ya America ni maminite kuwa wa nthi ya Israel kwatiania na itasianze bene ni kana alamo waito kwa wingi ni siana sina oku munini be wakwina Kivuiyo kicha Mauvoo ani amakati wala ni kumba nisiende kwanzia ya ukuvimu Kivuiyo cha Mauvoo yua Kenya no mainde obo bwana kana umunthe ni muthenya wa sikuku tina wa serikali kwa mautumithia notice rasmi yulwa muthenya wa umunthe otondo kwithitwe kikithio minisa mubiani wosese wa nthini wa oyu professor Kindiki Kithure ni we ailite kutumithia notice rasmi ya kana umunthe ni muthenya wa uthiumuo muthenya wa utamaduni kana muthenya wa huduma day aimi mai wa kuma kisione cha Nyanza nikati wa ndo na matethekie banene kumana ndamboka ya president William Ruto amithenya ina na elethelile kwi muthenya ni wa yo county ninya cia kisio kisi ya Kisumu Migori na county ya Mauvoo koti munene ni ungamisie kwa kabinda kutwayo wa kwa mawisa mabo singili umwe kutumania Mauvoo nthi ya Haiti kana the ino yiva kana nthi ona yiva kumana na kwa ni letha kitwe ni mutongo wa chama cha Third Way Alliance Crow Court bamwe na andu angi eli na thowa wa mauta sokoni wa nthi cionthe ni wambatie kumana na kao kati wa nthi ya Israel na ikundi ya Hamas ya Palestina bala andu kilumwe na yana kubikia bukwatiania na ngwatani ya nthi cionthe UN maminite na kuwa wa na angi yana imwe makabikia na kwithiwa mateketwe enyara siabika saili leo ka Kivuiyo cha Mauvoo kwanzia ya ukuvisa umana nusu nye na Felix Kaleli kisamba tuithi watu inengelele Mauvoo tondo mekwithia maende na kukitika nye nyita wa Irene.